Viewers, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ଯିଏକି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୀର ସାର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଏହି ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ କ'ଣ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। आउ बाकी जो फेवर कथा गोटे उठीला फेवर कथा सार केवल कही वार्ड रे तार सेमिति भी किसी क्षति कर दे ना कथा रे कही जदि फेवर ताको भल लागला सार सहित मिसी था कथा हेता नरे नाही फेवर ताको भल लागला सार सहित मिसी था कथा हेता नरे नाही कि ताको फेवर भल लागि थांता ताने सार सहित मिसी थांता जदि फेवर भल न होता से मना करते कि भलिया कथबार्ता देखंतु। नारी गोटे नारी को सम्मान दे आपणकर गोटे झील थी आपण गोटे नारी आपण सहित एमती हेले दुर्व्यवहार आप बुझी पारते नहीं। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଭଉଣୀ ଆତ୍ମାକୁ